mua lava ona whaatalofa atu. Lau whaafonga mai mua mai Samoa. E le langona. O Paia mau mamalu. Whale kalesia. O Paia whale malo. Mamalu whale atunu. O le ata o tolava i ala o. Ala whanga tonu se tautalanga. E le wha moe moe o le. O le nei polkalame. Polkalame pātaltala noa o le Tusi Paia. Ale Malua pai po school. Whalau i loa i fo ia na ngaluenga whai. Mai seo ana mata upu o whapena. O nā oa o ina ile mamalu o le. Hātunu u whai mai. Ele whamoe moe o le aunga. O le nei la tau sanga e. Mare whamoe moe o whaataltala noanga. E se fulu ona vaenga. I nunga o le mata upu. O whau tala ina whapea. O le Tusi Paia. Ma le lalolangi wa lilo fia i whaafita auri. The Bible and the world in crisis. Alfa taltal no angale nei. O whau tala ina. O le tāwheanga. O le tāwheanga. Mo mua na o whaalau loa atu sui mamalu o le nei whaataltal no anga. Ia o au tafa, o le sunga le fōu mai whai Aoga. Ia Brian Kolia, o le matanga luenga o le whenga inga tuai. So o tuai, mal se sunga le whai whai au fōu mai whai Aoga. Ia malu tafa whanili. O le matanga luenga fōu, o le whenga inga tuai. Ia whapele sunga le whai Aoga fōu mai. Ia Samsoni mo leli, o le matanga luenga fōu i o le whenga inga tuai. Ia, ala to mua le whaataltan noanga. Iwi inga o le atua. Pespesea le kolisi whaafai wheau. Le taliu mai o le tātou whaatalatan noanga. Ia, o le a mata i le whesili whapea. La le winga o le tāwheanga.
ai sea ua fai loa mai ai le whenga tuai. E peisea I o le tā whenga, o le mea ta tau na tupu. Ia o le whisiri lea, o le a tātou. A matalia I le nei whātaltanoanga. Ia, lau sunga Samsoni. Ia se whaali sa ulangona. O le ale winga o le tā whenga. Ia, ai po se mea fo I sa ta tau na tupu pele ai. E peo na au mai ai le whenga tuai. Ia, whaktai atu I lau sunga I le tai mo le whawhisiri tā ua, whatalo whatwhoi le mai mua whawhonga mai o tātou atunu. O le o sou malamalama pupui ai le winga o le upu tāwheanga pe o whawhisiri. Ia peia le I loa I le upu o le sauma le upu tawhea. Ua whaatawhea pe ave whaamalosi. Ia pe ave whaatangato tauaina. Ia po le whaaperetania o le dislocation from homeland. Ua leo toi na nofo I tono o le nuu po le mea maasani o le nofo ai. Aua ave sea moni mafuanga. O le whauinganga o le tāwheanga. Ai pe o le si upu le sa o e whaamisili o lo whaongai le tele o whailaunga ma le au whailotu nei vai tau I launga. Ai tele na le malamala mai le au talavou. O le ale winga o le mea o le tāwheanga. Pei lava o le ave whaatangata o tauaina po le ave whaamalosi. Mo se mafuanga o le utoe nofo ai lona nuu o lona whaasina manga maasani. A le vaenga e pei o na ta ua le si vaenga londo lua e. Le whaapea o le pei fōlinga mai o le tāwheanga o se mea te tau o na tupu. Ia. I te tonu lava ia o le whengainga tuai. E lei fuafua ina se tā wheanga. O le mea na whamaite le atua ina uanga sala le nu. E lua tā wheanga I tonu o le whengainga tuai, tā wheanga le o le nu le tau I sala elu po le Northern Kingdom. Ia mana tā wheanga I vaanga I lalo po Utah. Tā wheanga umaia e pei fōlinga mai o se mea te tau ona waai ona tupu le tātou whaitau atu le taimiri nei. Ia ele I loa tangata Israelu o le a o onga lea le atua o le a o a ielo nu. Ina ia au nei toiang sala. O ina lao tā wheanga o le mea na saunia le atua e whaonga isi nuu maisi malo. Ia pei o se au penga hoi lea a o a ielo nu pe sasa Israelu. Mo se wha moe le lei. Ia peo sa utali atu lea au sunga le taitai. Mo le wha siri ma le wha lava. Ia au sunga ma le tafa pe te fia wha popo le mta upu. Ia whaatai atu I lau sunga le whonga pokalamel nei au ouri. Mo le awa noa whaatalo whaatu fōi le mai mo mai o le Paia o so tātou o tonu. Ia ne fu sapati. Ia ai tau ana whonu whapi le saunoanga le sunga I mo radio le ua sauno atu I le amata I wha moi. Ia ele toi tele samtalanga e a waifo ilo ulangona I le se whamtalanga I winga I le tāwheanga I peo na tuina atu. Ia I le mealo le avesea wha malosi. A me se lava la mai se no whaanga po se ia en whaifon tātou whapea. Ia mai le tofi. No whaanga u whai ma tofi al tangata. Ia pi fōringa whapena ia fōringa wai o le tāwheanga e mai se lava la ia tāwheanga ua masani ai le au whai tautus pa ia peo na tāua ia e peo na whātāwhea ia nuu ia o Israelu o le malo I mātua o Israelu ia ma le malo I saute ia o le malo o Saiuta ia e toi fia o asi se langona ona e peo na tāua ia o le winga I o le uputa wheanga o le avese wha malosi e peo na sauno atu le sunga moli li moni mafuanga ia tasirau mafuanga tele le ua tātou toe whaitauina le nei taimi tātou whaitaunga le tuspa ia o le tā wheanga na o ia le nu o le atua ia sa avese I a oa o le sasa ma le a oa ia a le tātou te iloa o le fo ia o lo nisi o lo I te tono o le tuspa ia
sa ave se fa malosi mai fo yo la tu tofi ia ele necessarily o mafuanga lea o le fo ia na ave se fa malosi mai la tu tofi ona oni fa mo ngale lei ia tonu tau anda tala tano anga i le fo i vai suole o le upu tafeanga se fa taitainga o stoi no apera amo e pe ona au mau ai i lona nuu na ola e ai ma i uro i kaltai o i papelonia ia leana wala au ai fa pitoe le atua ina ia tu ua no na tofi ma ve se fa malosi mai ai ia e tu sai o le wala au ina ia ina ia nga i mai a matal fa mo o le atua ma le tau ati ai ino le o le nuu o le atua ia e peila na tau fa popo to i le wala lea ia ele ngata o le mafuanga o tatou masani ai o le associate mo le tafeanga ia ia fo ia tafeanga mafua ono ni fa mo le lei ia o i tu taua o pe ona taua ia o le sida vaenga e mia fo le manino le lei ia o tafeanga fo pe on tatou fai tau ai a mesela vai tu single fenga tuai e matua te le la vole feso ta inga male fenga inga le tua le malona no o le sida valea ai inga ma pe ona tu ina le tua ina o si fenga inga male no neo Israel ia e pe a fo ona fama ma fai tu sin le o no mema manisio o el perfect o le tulanga lava le a tau si fenga inga le no ma le lei e fa pena lava ona fa tu ma wina le tua i ele ma le no e pe ona fai me alofa i le tua ai a fa pe fo i wa fa longa sta ma o le sta ma o le tau si fenga inga ia fa pena fo la ona ave sia mai lo la tu tofi a tonu la tu langa le ave ese mai o se tangata po ni tangata mai se no fuanga o fai mo la tu tofi yo se si tu le fai ona fa la utele atili stai mi nei porkalam ia fa pena se langona e taua fo le va so ta yo nem ta por ta peanga tono fenga toi ia male fenga inga le tua na fai male no ne Israel ia o sa una fa popo le titi e tu sai o le matau por ni taiau mat fa lo wa stai lo sunga le Paia onga ele ala wo tau wa bala mai o le tafeanga o le momotu mai tofi ia pole ave chef o i mai fasino manga fa na u mo lai wow wala mai fo te ta u le tafeanga le fale a onga mo Israel mafua ke to ta ile no ole atua le fe nga pe ono sia a fe mai foi perfect ya pe ona ia la to tu singa sa ia la no tu wa no la vale atua ile no ia ale yo o ale o onga ta fe nga pe ona fa ma wina ya lo sunga Brian pete fiesa no ile mata upu al fala lab ya waftai lo sunga le ta imole ava no ya e fatal fat fo ile mai mo fa fonga mai ta tu no ile nei por kalame ya o se tau mo fainga fo ile fesili pe ona tu ina mai ya e mo lava ona pi amaile sa no pe ona sa no tu ile sunga ya mo le lima sunga fo ia matafa ya tu sai fo imale winga fo le upo tafea ya au wai fo ia lo tangata ile fam talain no le upo ya au sina fa poponga lai titi ya tate manatu fo ile tulanga o fa ta ape ina fo ile nu ya wai fo le manatu fa pe a o na ta fe pi o fa tasi pe o launga tasi fo le o ya alanga fo va inga nga ile ta fe nga pi ta ape le o se me mau solo ai ya o tulanga fo le o matua fa ngalo ina ile fa sino manga ya ono le tulanga a ole pesidi foi ona tu ina mai ia pe fa pena le tau fa ilo mai le fenga inga tuai winga le ta fenga le pe lo ai fe au le pe feta tau fai tau fa ta mai le fa o tanga mo Israel pe o fa ngale le fa le ta fenga na ia vala mai le fa mo le na
Ia, ai pi e amata mai ai le amatanga o le I vaenga mo le whengainga tuai. E pi amata mai le I le ungari, le urua I ungari, I le anu whaatawhia e se ma le whanua e tena. Ia, solo mai ale I tusi o e soto I le whaatawhia e fōi o le nuu. Ia, I ai kupito, ia, ma peisea I o se nuu fōi o tāwhia I no e se ma ai kupito. Ia, pena fōi lai le teutere nome o nai tau atangia lava I whamtalanga ia ma launga mose. Iai le taimi e o ele nuu I le tūlanga e tāwhia ai. E pei o nai allusions na o loo ia poniata o loo tau whailo. Iai le taimi e whaatawhia ele nuu. Mai whapena le tau whaataina mai o le tāwhianga. E amata mai e whata oto mai ai tua. E o mai la taimi o perfecta. E peise I o lewa maa sani fo ia le whaafonga o tangata. Ia e mese fo I le nātou mātau. Ono o mea sa tutupu mua. Sa iai allusions na o le ia po ata whailo, po ata whamanatu o le tāwhianga. Le ala e pei e o mai lo taimi o le e matua mai o ioma manino mai le tāwhianga I taimi o perfecta e mese o le taimi o whaatawhia ia malo I mātu ma le malo I saute. Ia piwa o uma ona whata oto mai se ala fua I tusi e luma mai. Ia ona ia ila ia o le vala lea e tā alo e perfecta. O le vala ina ia momoli mai le lātou whiau. O le whiau o le whaolatanga, o le whiau o le deliverance. E whaatawhia le nu. Ia ia iluna wha moe tua atu e a whio mai le atua e nā te toi lawe ina lo nu. Aisea. O le tama whai na I a toe maua mai le ola whaalango lango le nuu I le atua sa ua mau atu ma o le mafuanga peo na sa nole sunga ia maltafa I o le mafuanga lava nana mafua I ona whaatea mafuanga lava nana mafua I ona whaatawhia ona ua leo ua ngalo lo lātou whaasino manga I le ngata I le whanua ia a ua ngalo lo lātou whaasino manga whaatua tua a sea wala lea e toe whaamanatu ai lea whaasino manga ia e ala I le toe lawe ina mai I le atua ma toe whamanatu ia o lo lātou whaamoemoenga lea ia o le ala e pi whaamanino e loi whiau a perfect ia le whaamoemoe lea ia piu se tamwhai atu le nausunga le taita whaarotene Alo whaftai, whaasoe o tau sunga I whai au ngai tu samale Fasili o tau ina atu A lea o tele nei mea tā ua ia wa Tau poe atu lava I Whina ngalo whaadia foi o tau sunga E winga le mata o pol tā whianga Ia le ua whalau tele foi e lau sunga Brian le winga o tā whianga Mule ngata e la tau na ave whaamalo sia I asu riam papel nia peona Tala mai le sunga alam Ia ai Ia I whele wala le ua whaata pe ina le nu Wa o nisi na Nanga ai kupito Ia so solo le nu Ia su ele me o la ile I tangata la tau ia Ai mana ia fo ile Saunoanga lau sunga Brian o le hua mai tonu lisi wala e Whaata tau le winga o le tā whianga Ma fua na se toi wha pula le nuu Ma le ngata le whea vaiga Ia o whainga le atua Ia o apeana e saunoa O tala ato le tā whianga O lo ta oto mai ai le wha o la tanga le atua Lo na winga E le I tuku au noa e le atua lo na nuu Na o ai Ia Ma le fuanga ma mana le atua Tala ato e toi wha lia e lo na Sili esi E ala I le whaola tanga E o manato la wawai I foi o le tātou por kalame Nai whasilanga wha business Na toi tali o mai ai lea Whaftai Samoa, le ono sa I le malolonga. Ia ele langona, la tātou whai me whaasolo, le whasiri lona rua. Wha au tū ia ili nei whaatatanoanga. O le whasiri lona rua la, o la le tā ua.
O perfeta, ma lato perfetanga. Whātatau I le tāwhianga. Perfeta ma lato perfetanga, e whātatau I le tāwhianga. Ia, ma le whi au tau mol mai. Ia lau sunga, ma le tawhapete, fi amata mea I le. I le amata upu. Ia, whaafitai atu I lau sunga I le whonga pokalame mo le avanoa. O le tūlanga lawa ia e le fsiringia lawa le te leo le so ta inga ma le tā ua o ngā ruenga whaperfeta ma le neim tā upo le tā whianga e me se lawa I le ata le tā whianga pe on tātou whaitau I tustu singa o le whenga inga tuwai. Ia e pe ona tā ua I ni whinangalo I le taimi o sola. I le te leo le so ta inga o le tā whianga ma le whenga inga. Ma le tā ua o le whenga inga o le tausi whenga inga o le nuu lea I le whenga inga na whaia ma le atua. E peila o le vala le nā le tau watu se mtalanga. E tā ua ila le ngā ruenga wha perfeta e pe ona tā ua. Awa e a tātou tau ave pea le whawinga ina ma lau tele o le tā whianga pe ona tā ua I. O se whainga sa o ai e ma toi tau whātontonu o le nuu I lo lātou le o lau staima le tausi whenga inga. Io nā voi la e te le tā ua o la unga ma wha perfetanga perfeta pe ona iai. Ia pe ona o se vainga au te tele a ia po se au a viu ala tau ia mo ngā ruenga perfeta a me se lava perfeta o lau tono le tuspaia. Ia o le tele lava perfeta sa whaia lātou ngā ruenga ma sa ngā rurue lava I luma mai o le tāwhianga, o le ialu le tāwhianga. E lena tā ua foilea, wae o le tāwhianga wa risi lea pia na tā ua se historical event a vo I le soifuanga le nuku. Ia ma o lea la e tātu te wai. E fua foilea la unga perfeta I le taimi sa whaiena luenga ma me o lo tutupu ai. E se la le la unga I la tau e sa I luma mai o le tāwhianga. E se foi me wanga I le la unga perfeta o la e sa ngā ruru e titono o le tāwhianga. Ia e se foi la man mawhai la tau o e sa ngā ruru e na ua mai le tāwhianga. Ia lo tō tele lava sa I luma mai o le tāwhianga. E o lo iai le tele au perfeta pe ona iai e le ngā tau iu. Perfeta tele au I perfeta light. Ia pe o le la tau lea whaamamafa ma le la unga o le avela o le apopo inga ma le rapta inga I le no. Ina ia le liu ma fo I le atua. Ina ia tu e sea le o lang sala ma awa e pe ona tā ua. Ia o le ua pe u fotu wai mai. Ia o le unga leo lātou pe a tū mau le winga leo le tausi whenga inga. E wana ave e sea malo lātou tofi. E la e tau whapena la le anga I o le la unga I lātou o e sa ngā ruru e luma mai. Ina ia tau mawhaina ia toi whaafoi le nuu I le ola whapaia ina foi le tausi o whenga inga. Ina ia alofia le ave e sea mai lo lātou tofi. O le ua piu fōringa mai ua wavala mai ata o se tūlanga wapena. Ia peitai ane ia e leo sta I lava le nuu ia mai na I ulava pe on tātou lo. Na I ulava ina whātāwhea. O mai la I le tāwheanga. Ia o le taimi fua I ua sili ona mo mia e. E le nuu ia le leo wha perfeta ma le sosoani a perfeta. Ia ua vai ia le leo wha perfeta I tono le tāwheanga o le taimi fua lea. Ia wana o eskeru lava sa whairana ngā wenga I tono o le tāwheanga. Ia se wā ngā fōila ma perfeta o Jeremia. Ia e sele mea la e sa ia Jeremia ma tamu whai meila na ngā wenga. Ia ar wha mawha fōila o I fōila e teimi lai lo le tāwheanga. Le fōila o amata ona la unga I le wha moe pe ona tā ua e tātou lau le taimi ua sola. I le tā ua o le tāwheanga. Ai eile ele meni na le tāwheanga. Wana ave o ai le wha moe e toi wha fōi ai le atua I se taimi ia I lo lātou tofi pe a wha pia e toi fōi le tausi o le whenga inga le nei. Ia a ngā ia tu loi nei perfeta o e sa wa le lavana toi fōi le tāwheanga ma wha fōi le tāwheanga ia le la iei nei perfeta muri a ha kai sa kāria ma malaki. Ia wa sui fōi la le lātou lau le wala tu toe la unga ina le toi whata o ina a tidi o le tausi whenga inga. Ia ele ngata lai lea lawa amata ona whenga ia le la unga lea nei perfeta ia ma le whata pia pe ina la leo
o tangata pe ona tā ua i. Wae o le me monia ia le to tele nisi na to e fo'i i lo la to tofi pe ona tā ua. Ia le to tele lavo o e sa whatawhia ia ua no nofo lava mau lava i me ua. Sa wapena ona whatawhia pe ai. Ia tono se tasi wina wala e ono vai fo'i e tau tatala i fo'i le winga fo'i o le mo le tofi ma sisi wha winga ina mo le anga i ruma e pe whapena se la ngona e tu sai o le tā ua ngā winga wha perfecta ma le mata upo le tāwhianga ia mai lava i e sa ngā rurua o le i amataina le tāwhianga ia se iau lava i e o ngā rurua ina wa mai ia le tāwhianga ia se amatanga na nei waenga whataltananga lau sunga le so man whalon ia whaftai mo le whinangalo whalia lau sunga le Paia Aoga. Le ala wo wala mai. Le onga tonu o le whenga inga le atua malona nu. Ia inga luenga wha perfecta. Wao le tau mawhainga lawa ina e toi fo'i i le whenga inga. Awa atangia mai ai fo'i. E nau ta inga o perfecta malalato ngā luenga. Ina ia alofia le tā whenga. Ia le o whai lava. Ia o le mawhai lava le nu. Ke nuu inga nā whaalonga tā. Ia le wanga i tā whenga. Ia sa whapena o na ngā lulu e pēr perfecta. I le taita ino le nuu. Ina ia o ngā tasi ma le whenga inga. O le toia e fo i le tā whenga. Ia toi tau mwhai fo i perfecta ina ia whapena lava o na fo i le nuu i le whenga inga. E ma fo i le atua pe o na. Abe e se ina mai i lātou. Mai ai kupito le mesa no fo polonga ai. Ta ua lan nga luenga wha perfecta i le. Mai tau atu. Ia. Pe ono nga tasi malo whina ngalo lau sunga le. Whai Aoga. Brian? Ia, whaftai au sunga le. Tai tai mo le whaafsiri. Ia, te loe au wai fo ilo u manatu i le. Ina ngalo whaadia. Langlango ina fo i le. Sau noanga le. Sunga ia matafa. Au o mau ai fo'i manai wha manatu e tātu te mawhawhau atiri e fo'i le tā ua peofeta. Ia e me se i sa uwa inga i le tūlanga o le tātou fo'i kānona. Ia po le tātou tuspa ia kerisiano. Ona e mawhawhau i le tā ua tusi nei olo o tamu whai e vai ili mai ia langona. Ia o lea vaitau. Le vaitau o le tāwhianga. O sauni atu mo le tāwhianga. Ia e mese fo le taimi ina wo o le nu le tāwhianga. Pe o le sidea mea o lo whata ua mai i tustusinga leo peofeta. Tātou whanongolongo aima, tātou mātau waile ia langona o le whanua noa. Langona o le matau. O le fefe ma le popole. Ia au mafua ona o tā ua le tūlanga o tātou kānona. Ia ona o le iai tusi o tustusinga o lo o iai tono tustusinga leo peofeta i tono o tuspa ia kevisian. Ia ai eselo na tūlanga o lo iai tono le tuspa ia e peu. Ia peila o tusi a wenga. Ia e o tātou tali tonu matalia. Ia o le tustusinga le peofeta ia le mia. Ia ai eselo na whaatūlanga ina i tono le kanuna le tuspa e peu. Ia olo o whaata oto i le vaenga e tau o tustusinga. Ia olo iai tustusinga o langona ma mawhawhaunga ese tele o tustusinga e tusi whaasolo. Ia ai ina o whata oto i tono o tātou tuspa ia. Ono o tātou nunga o upo ia mamanatu o le peofeta ia le mia. Ia le masanta ui le mia o le weeping prophet ia po le peofeta tangivale. Ia olo o tamu whai wha mausa lima wha mai o io tonu ia langona nei. A tonu olo au mai le peofeta ia le mia. A lea laua matua to e whalau tele i le tusi a wenga. Ia o le whalau i tele lea ina ia tātou mawhawhau ai fōi i rewa i tau o tāwhianga. I langona wha tangata. Wai moni lava olo o wha mamafa mai ia le tūlanga lea o le whaolatanga lea tua peonta ue le sunga e mata. Ia ai fwoi tū whaalitangata e tātou te mawhawhau e fwoi.
that these are real human experiences. Ia atone so tai foi male tātou vai tau ia I mea o lo tutupu foi I nei vai tau tono lalangi. Ia o le situlanga o manatu foi se foi le tau o pe o feta I le fatatala noa ina o le tawhianga. Le o tau le sunga ia maltafa ia tusi se kielu. Ia o te whaapopo foi la ma le tusi ia le mia. I le toinga o langa foi lea o lo fata oto mai pe o feta ia. The type of life et tau ona ola I lo tangata. Le o tupu tawhianga. O le o le tawhianga. O le se mea la to e foi e foi tuan manatu o leo te in the exile facility la. Le ala me fai. Ia au le fata oto mai se ke. E ia le tuainga o langa e te tau ona ola I ia tangata iuteia. Te tonu o tawhianga. Ua suia mai le tuainga o langa sa whaavai I tu la fono fa le lotu I tono o le malu. A lea ua I se nofuanga ua leo to I le malu. Ua iai fo I la suinga I tu la fono. Ua iai fo I suinga I la interpretation ia po le whawinga ino tu la fono. Mo le tangata o lo whatawhea. Lea lai ta ue le tusi o sekieb. E a tusi a Jeremia. Le peise I a whaitau le mtaapulusu iwa. Foi po e 5 le fitu. E peise I le ise anganga I toi fo. Pe o le lana nofo I loi o le nu. Ona la le whapea mai le perfecta. E o tau whai whale mana nofo ai. Tō ai a whatoanga mai e whanwhanau. O upo le perfecta o tamu whai a mai fo isi la ngona o le tawhianga. E whoringa mai e le se toi fo I Jerusalem. O lono winga e se foi la le ato o le whaolotanga o le rii mo I le wheaua a Jeremia e peo isi peo feta o le wha moe o le whaolotanga o le toi foi a Jeremia pe atangia I le mataapu lea ia lusu iwa o le wha moe le rii lea o tō ieri no fuanga fau lea o lai loa whai au tō whale tō au tō whatoanga ia ma o lai loa e peo lo a mai fui la sisi la ngona o le tawhianga ia e ala I le wheaua a Jeremia. Ia au sisi fo ina interpretation po sisi fo ina whawinga ina o le whaolatanga o le eri. Ia e olo o maua mai I totono o le tawhianga. Ia peo se whatupunatu ia ma se waiwainga tu sai fo I ma le tātou tanuanga. Whaftai. Au whaftai, nau sunga prae mo le porsanga. Ia le awa hata mai e lava le winga o le tawhianga. Ia ma le waaia perfecta I le tawhianga. Ia ese fo I le whaataina. Ao leo mai tau atu. Ia o le alawa le lifale lau sau noanga. Ia I le perfecta ia ala tau tūsinga. Pe ona ia Isaia o Jeremia se kiet. Ia ma perfecta la aiti e to sulua le mulmuli mai. Ia ai vo I la tau na mua I o mai tala o tal whaasolpito o Israelu. Pe o Elia ma Isaia. Ia na ngalu lua fo I ngalu wenga wha perfecta. Ia tau wha mala wal ta whenga. Ia pesa o au pere ai lau sunga mauleli. Ia whaktai mo ta siri. Ta siri ta u fo I mo le whaafonga angan tatou atunu. E sa o le leia o lo ina ia whamanino pe le mano le atunu. O le tawhianga le telena mātou tala noa toi. Tawhianga ia le whenga imperfecta ia tau o perfecta ia tusi o writing prophets. Ai leo la vea ia tangata taito tasi o lo avelelinga ngana le upu perfecta le ngana e peru. E a mata mai lava ia apero amo na tau e tuspa ia o le perfecta. Fua lai le ngā solonga mai nga, o le tuspa ia. Pe ona tā ua e tō o mawai. O le e soto si furma le iwa. Na osi ai whea ngai ngā le tua malona nu. Ua seki ia boundaries. E le tō e oi tua. O ngā ruenga la ia, perfecta ia. Pe a fua I mea ia awa oi I te tono o le kolisi nei. O perfecta mua Israel. O a mosa ma o sea I lunga. A o mika ma Isaia e pito I lalo.
sa ngalue o le lato ngalue e fa manatu le whengainga lea le sau no atu ia to o mawai o la tau o tangata o le whengainga o la tau o tangata o le whengainga o le whengainga a e soli le whengainga whaasala wai whaasala o le alai wha manatu e o sea maa mosa ingo ai wha manatu e mika ma isaia mua mua i lalo le malo yuta ia ona o mai leo le tawhianga lea ia a Babylonia ma whatawhia a sila ia i le Yeremia e luas furu ma le vadu o lofi ina uele e perfeta leo Yeremia ma lesi perfeta inoa e suafa ia Hanania o le manatu Hanania e na o le lua tausanga e oai le tawhianga a wato te pole yuta e le umianto atu tau e le whapena le atua wa ese mau mai fe auna ta la ye Yeremia ai umai fonga le tala e se le perfetta le Hanania ai tau fa se na ufeta laile atua ya Yeremia fa yatu ya Hanania o la se la no perfetta e le o le umi na o le tafang o le winga le manatu o le mele le manatu ya Yeremia talia yuta le tafanga talia submit ya Babylonia mene Nebuchadnezzar o ila le ustai pe un tau famtala e sunga ya ko lia le tafea o le fea una skel wa skel una le tafea au Yeremia nga ai kupito o le fea una le skel talia fai fale ma talia le o ina tonu wa mo waila o nga auto aso ia to te manatu ele se meftau le tafea o le fasalanga ia pe afa ufa pena o sea o onga mai le atua mo le nu o Israel ta feanga lava ia le tau tala noa i le tanga tai to tas o le nu faithful community wa sala soli fengai o mai lo perfecta la unga fa vai la to la unga ile fengai nga male tu la fono bose soli fengai nga sau fa salang fa ta fea o to ia mai o to ele tu stein pe o la utalia tu le la alo of tai yo wo tele mana tunga le lei pe ona fa so mai Yesu ngai fa ya o nei ma le la wo manino le tau le vai o perfetta o tangata bala wina le tua o me fa gal wenga le tua fa tonu le sa valinga lo nanu le la wo ma wo mai le na o perfetta ye ala to tusinga ya ai ma fa yo na ai tu atu a mata mai lava ya apero amo pe ona bala wina ona nga lue fa pe ona faina nga luenga fa perfetta le la o mai fo ile vai tau ta fenga ya o perfetta tam fai le ta ile nu i tua il fenga inga ina ia man tua le fenga inga ina ia ola ya awalu ta fenga le fo fa ma fa perfetta ta lia le ta fenga le ava ele ya yo Jerusalema le ainga tupu na tofi mai ele atua o singa taulanga e fai ma alofanga i luma le atua o le ta feanga la ma le o mai o fafita uli pe ona iai le lalolangi o Israel e mafua ono lo la to le savadia e tusa man feanga inga ya la fa muta ile le va engol tato pol kalam ya o wa fo ia tato fa salonga fa business tai Samoa to tali mai o tato por kalame ya le o vala mai le winga o ta feanga ya misio perfetta ma la to perfetanga ya ai la ngona ona fai me fa solo to facilio le nei fa tal tan nonga fa pe feo no fa matala le ta feanga i nei aso ya ola to watu la sunga prime ya e te tai mo inale tato muta upu ya fa tai la sunga le
tai tai mo le avanoa ia o te loa I nei vai tau o tātou wa ia lava ia fōlinga o le tāwhianga ia pe ona ia ile tele o atu nuu o lo a fiono tau o mwhiwaiwai inga ia o lo o lātou tāwhia mai o lātou lauele ele ma o lātou nufuanga ia aia ngai atu inisio atu nuu o lo o providinga ia le avanoa ia lo sauni fo le avanoa ma whai ona talia ia tangata o lo whaunua ia po tangata o tau nei aso refugees ia te lela o tangata nei pe ona tau o tangata o ese mai ia I o lātou atu nuu o lo tupu ai le whese se inga nei ia lai taua ia ai fo I vaenga o le atu nuu o lo o awhia ono o swinga o le tau ia po le climate change ia o awhiola tu lau ele ono le si o le mawalunga o le sami ia po le rising sea levels ia manisi o whalavelave whale nātua ia ua vea ma wala ua forced ai lātou pia po ua whamarusia ese mai o lātou lau ele ia mai si tūlanga pe o le onge ia ina ua whaititia le tūlanga o mea tau mafa ia po le swa vaifo ia I o lātou lau ele ia ma o lātou nuu ia aia ngai I no fuanga o lo maua ia lea tamau ainga ia ona ia foi lea o vaainga e peisia I o se tawhia ai se foi lo lātou mafuanga ia pe o le tati titilo uia I le tātou loto I whale ia I le o tātou tangata I nisio no fuanga ko nisio atu nuu pe o na ia New Zealand ma Australia ma America ia saidi malo ai ia ma o afuinge e tamu whai mai ia manuia o lātou aingolo I nei ona o le tūlanga tau tupe ia manisi lava mafuanga o lo mafua I ona o I atu nuu ia na peise I le o lai whatawhia ia ai le manatu o nisio o le aususu ia pe o nalo o le vala lea ia po o le sesenga lea o manatu anga I le tawhianga o lea e atangia lava ia so nei o le forced migration ia ma le voluntary migration ia e pe o valana e lua lea e pe ta oto ia finaunga a skola o lo tala no fo I le matau le lai pe on whawinga nei aso ia le forced migration e pe o nātangia e refugee ia a le voluntary ia o te fia o mea le tātou tala noanga le upu lea o le diaspora ia po le diaspora ia o le upu e mafua mai le upu e leni ia o lono winga o le whaata ape ape ina e o se upu e leni lea le sa whaonga I le whariri unga leo tuspa ia o le Septuagint ia e whamatala I le ta ape ape o le nuu o Israelu I no whaata whea fo isi atu nuu ia lea lau o mai nei vaitau leo whaonga le upu le diaspora e whamatala I la ia ta whianga ia I lua o le ta whea whamalos ia ma le ta whea la lea e mafua ono voluntary purposes ia po tātou tala noa le tūlanga fo leo le push and pull o le push ia o push o tulei o fosi ia al pull ia ona o whato sina I manuia o isi atunu ia mafia malanga tuai pelai ma tele la tātou Samoa I le tūlanga leo le voluntary ia po le pull ia o le whato sina mai o atunu ia ona o le manuia lai o lo maua I nā atunu ia iai ona whawhita auri e pei e wheso tai ma le whenga tuai e ei whawhita auri e whengai ma ni tangata pe au atu I atu nuu ia mana nofo mau mawai tūlanga fo ele le ngangana o le tūlanga o le anga nuu ia maafianga fo I le ola tāpua le pe o nātangia I tusinga ia e tusia e seta ia o le tusia tanielu ia o lo tau whapena fo I se manatu I le tala ia Iosefa e tono tusia kenese ia o le tangata e peru ia o lo ua au mau nei ai kupito ma ola
peisa io se e pito ia o te fia mai foi la ile tatu talanoanga I se vainga fa diaspora ia o se vainga fa tangata tangata nu ese ia tulanga io pe ona ta ua le si skola na le fenging tuai o Daniel Smith Christopher o mechanisms of survival ia po o fainga e ola ai ia I nu ese e mana tuai foi le upu le tatu nu e sui fainga e tu mafa vai e ia suinga e fetaui ia ono le atu nu o fou le latu wola ai ia ona ia ile ona suinga madi e foi le ile ngata ile o lango tangata ia al fatinongo vaenga o le anga nu male ngangana ia le au tatu matauina ma ia tau sanga tele ia le o suia le ia faingo ia vaenga vo ia o le fatamari e o se atu va ia se niu a le wa mai fan ia o nai swinga na le tate loe tai o le mafua mai ono tatu tangata I fafu ono wa fainga nei o tala fea ngai mo le context le fafu ia o nai swinga na wa mo mai ai a e foi ia le tulanga me o swinga o le taingo nu ia o lo atangia foi il tafenga suia mai il tai a yuta ma Israel tai e tupu ia le wo mai le community le ia po le nu tono tafenga o le wo le toi tai tupu a le pe o tai ia o faitau langa tangata o tangata ia o le wo pe o nafa ma le vaenga e fa pe nafu la tu nu I fafo e foi suinga e o lo ave ma tai mai le mena masani ai Samoa nei wa wole to e mo fainga nu I fafo ono wa se no fuanga o lo ia tangata mai ima o ia o se foi anu fuanga wa ave lava le kalesia ma le lotu bo peise I o nu tai le fai fe au ia ai matai tia kono o fainga foi o tapo inga ma le taimi fai ai ia wa ia foi swinga wa fua por kalame fai taimi ava no mai tangata o le pe o le taimi o nu I Samoa nei tatu le longo tu me lai fai ai o le fa mo la ia al melo le ia tatu I fafo ia e fua o mai taimi ava no ai tangata ona e inga luenga o lo ia ia mal fa nga ina fo le ngana fa perta nia le telo o tapo inga tatu I fafo ina ia tamo fai ia feso tai ia mo le tupulanga lona lua lona tolu le wo feola I fafo ia tu no ia pe o nai swinga na o atangia ia I to tono o no fuanga ia o diaspora community si fafo leo tatu te loa ia e la pe o la fa so tai fo la tatu on fain tatu fa so tai ia martu langa o ta feanga pe ona au mai fo ile fenginga tuai ia mana tu mul ia o le upu fo e fai pa tatu malanga fo matatu to esea ia e mau tau ave Samoa e tatu te o e fata u le nganu ma le lotu ia ai e fo ile vaenga le pe on ta u e le si skola le o homi papa o le tūlanga o le hybridity o le tūlanga o lo fata ua e le ngata o vaenga o le anga nuu o oe o le Samoa ia au lo fata ua ina fo I o vaenga o le no fuanga fau lea ua e malanga iaima e soifuai ia toi manatu ai fo I lea o onga Jeremia pe o na maile e matakulusu iwa ia o lea ua outou iai aine ia o lai loa fatutu outou fale fai toto outou maumanga ma outou mea toto ia ma mata loa no to feola ile no fuanga fou le peise I fo I o to tangata o nuna ia ai I se fatu pumnatu fo mo tatu tangata ta fo un datu ma fo fau ile tulanga le hybridity o lo fata u fo I o ele ngata na fata u ia vai ngata u no fuanga o malanga I a lo fata u fo o lo lavanga nu ina ia ia pea le so tanga maua inga I Samoa ia pio nei valana wa tamfai tuai tau tala te isi ia au te longono le matua tala te isi lava e sunga ia maltafa ma sunga ia Samsoni mal faro tele After Brian
Ia le ua e whamanino nisi hoi o tafa wapena o na hatangi ai e le tūlanga o le tāwhianga e ona i laulangi a toa i le au sulfai na toa ave se whamalo sia mai o la toa whanua ma mea na au mawai ia ona le wātau ma whainga whamalo sia nisi ia le hua e taltalai whawhita auli o le hola au mau ese pe ona i taimo le tāwhianga ia lo whapena hoi ona atangia i le au mawai o nai o tātou tangata Samoa na atu bu whawhita auli o le hola inu ese ia au le tātou foi lo toi whali ia e foi tātou whai ngā nuu pe ona masani ai tu lou le ngana e tafi le tangata ma le nuu ia pe whaatea ia pa whape e ini tūlanga wa sala i se nuu ia au teiloa ia pe te fia sau noi le tūlanga lau sunga mo leli e wha lau te le ei pe tala wheanga i ona whamatala i ia tol tā wheanga lea whai ngā nuu pe ona masani e isi o tātou atu nuu Aptai, mo le whapsiri o se fsiri whaingta te le rau sunga i taitai fsiri o nā moa au lava ia e ele mauha le le ele e whamtalanga whaona pōnei le winga o le e whaata whea le whamatala i whangeng tuai o le awa umantaku tala no le whangeng tuai o le exile bo o le tawheanga o le divine punishment a le tua molo na nuu e awa o ailo na nuu e le sona ailo na nuu mo se wha moe moe le lei e pei o le o lo ule manatu le tawheanga o le alai maua le kolia le winga fo i le le pei ave wha malosi a o le tate mawhau fo i le pe o se ave wha malosi wharitangata ia pe ave wha malosi e pe wai fialua toa inga New Zealand au mawai mo se wha moe moe le lei ai pe ona tau whamatala atu le tawheanga le whenga inga tuai e pe o le pule au awa le atua i le nuu le tau wha i loa mai e perfect e pule Israelu pule i Asudia to e pule i Papalonia e wha o ngā e le atua ma lo ese ia e whai ma o ngā molo na nuu a maila i nei le o te aula o sunga le taitai le fsiri lea e a hoi nei e pei e tau whaasalanga wha le nuu e tafi e se ai se a inga i ai foi le ngana e pelu o lo whaasinga tonu i ma enga lea e o rekta maho whawai le upunga e pe o le tafi ese po le cut off e tala whetau i eila le mea lea ai le o le exile le le o se whaasalanga foi le na whai le nuu ina ua i umai le whaamasinonga e maa lo le nuu ia pe ua ave foi le whātuatuanga i pulenga lima ma whai pule o nuu malalawhanga o la tau lewa ui mai ai whina ngalo le atua mo se a inga e a foi nei e tafi e sea ma le nuu ma whaasala mo le nala ai ta lia le whaasala mo se wha moe mo le lei ia pei whao mena tupu i tuasi o mātonu e pei o le o lau tali pupu lea lau sunga le taitai e tau wha manino ai e maua le anganga o le tawheanga ai le motua manino le lei e a wha atusa mai mea ia te tupu teimi nei e pei o le winga leo lau tali ma lo whalo le tele o taitai lau whaftai ia lau sunga mau tafa pe ise pina ngalo whiwha lia lau sunga Aftai, lau sunga i le soopu. Ia, le wo tau mana tua whai ia mawhatai ta ingore nei mea le o ngā tere o mantua le lei ae sa ere vai tau te ropo tupu lava e sa ere nei tamaiti ho ia o alo mawhanau ho ia ma lo tere leo Amerika. Sa masani ona whai ona ma mai nei ona whaano no whaile nei mo nei sina taimi. E pi fōringa i tau whapena le wha moe a whai wa over whalonga sa i o mea roi. Ona mai nei
e ola i nei se por kalame o lo tau whai nei. E toi e fuata i eile, le so i fua ma le ola, wele kusa it's part o le disciplinary process, wele li na ia toi a ima, a waa mai a fui, ona toi foi la ia le i Amerika i la tu ainga. Ia, ta te whaalonga nawa i teimi sa i te le ale tā ua o le nā whainga. Ia, tau te tai anga i le tala noanga lava lea i le wha moe o le wha tāwhea. E whai ua toa sa uia la ngona o le meni le o le sau noanga le sunga mo le. Ia, me se lava la o le atua lea tātou te tala noa ai, e le ngā tolpule au lea pe ona tāua. A o le sina awa o ngā moa ulawa ia o le tate i loa i ngā solonga o le nei mata upo le tāwheanga i te tonu lava i o le whenga inga tuai. Ai mai se lava i le olo le nuu le nei. Ia, awa me mo ia e le mwhaiona nā tia le o tātou lo. I le nā teimi tātou toi vai atune. Ia o le eksai o lava ia ma le tāwheanga. Ia o le pāta o le o langa na o ia ia. Part of the history o le nei nu. Ia o le fo tātou loa mautou sirafia. Ia, o le lava o tutupu fo ia nei aso ia nei mea le eksai o i ona i tu ese pe ona tau whai loa atu e sunga i whaiaonga nei. Ai mo au lava ia. Ia. A tātou toi wa aia i le nuu le neo i Israelu mai le amatanga a o le tāwhea ma le tūlanga no o lo iei. E le vainga tele, o le suinga o le vaai ma le perception na Israelu. Mai le pumo mo o le lātou lalo langi sa iai before exile. E umai for exile, ia le pena ona tau talatala atu le uso nei i le whaatapea peina ma le mawhauwhaunga o diaspora. Ia, o le wa iai le vala na wa lui tauina ia i la tu o au mau solo. Ina ia tatala le avanoa ia uoni toe walmesa ia o le manatuale ia o lau iutaia ma isala iluna o whamanuanga ia le tua ia o le mea ngata ia i whanaunga a Aperamo ma isala elu ma tulanga ma whapena e le au i tangata esi ia peitai ua whata whea ma ua taape ia o fisini na whea ngai marinu na ua umal ta whea whawhewhea la o le tele o tangata o lauwai whawhuato le o lo lātou tofi na mai ele atua. A le fo i la se whi au mō lātou na ia lea lapi wa amateona tatala le vai. Ina ia more inclusive mo ia whapena na o fi ai lātou uma. A le peo tūlanga na e tā ua e mua. O le atua. A wa o le fo ua tatala i ma le vai e whaamtau si sidia a le nuu. E le ai o le atua e leo se mem whaina lātou whaapumo mo ina i tono lau le ele nei ma le tofi le nei ua mai le ai o le atua i so se mea ina ua uma le tawheanga u whaatapeape ia le ala wa tupu e manatu ia le ai o nā fui nā le atua whai nā tapu inga e moni lava o lai whaata ua le whai mau mai i Israelu tai tasi tai lua le tausanga e au wai le maru a la lava wata dia lava le tapu i manonofo i mea o lo au mawai ia o le whai longa foi le nā wa matan tatala le whai i le atua i le se atua na Israelu e le ngata i au le leo Israelu au le atua e iai i so se mea ia e peila ona nga i leo o se vai vole mas wha maloksi au mo i tātou o ai mai se lawa i tātou te langona ina o tātou langona ina ia winga le exile neva i tau ai peo tala atu i e tele ha le whalau tele ina mar whawinga ina le exile e uia it's a communal thing po se tawhianga whalau i tele o i tangata tote ia e whaiwhana exile tangata to tasi peona au mai e ia whasalanga nuu matulanga pena a sala fo ia tangata ia o lae ave le to ese feitu lou e wha anofo se ai that's in a way vo le pe se exile al wha moe ia e mawhaiona to e fuata ina fo so i fuam to e fo i mai o umana o iai se suinga pa pena a e pela ona ufai atu i le vaile le atua le exile le whenga tuai o la lawa situation tātou te iei pe ave se fa malosi tātou mai o tātou tofi ono se fasalanga pe ave se fa malosi tātou mai o tātou tofi ono o se fa moe le lei po se valauina me tātou te anga iei
I re ngata I nei au tātou umau I atu nuu mamau. Ole whiau whamalo si au na o tā whianga mo au ia. Ole whia lava le mea o lo tātou iai. O na iei le atu o lo iai le whamui moe toi fuota inai ia pe whaau au ina le whamui moe pe ona iai. Mo e whaasala ia e leo e ngata anga na lalangi. La iei whamui moe. Ia mo e ua awe se ina ona whamui moe ngale lei. E nā lava tau te malanga ma le atua e. E whatau nuu uri tele o nisi o fuafuanga me me o wala winai. Io sa mnato e whatupu manatu I le nei mita upu. Ia ma le whaloalo o lau sunga le whaupu. Whaftai mo le amanoa. Whaftai, ia, mo le atu le whaftai tele. Au tau sunga I whai aonga. Tu sai foi ma. Whina ngalo whaalia. Mama mau manatu le lei. Ia o whapena o nao. Whaamala mai le tātou mata au kupeona. Whataltala noa inau. Ia le au manino le. Wholesanga sunga I whai aonga nei le winga o le tāwhianga. O lea fo I wata mai. Le lo fia o le lalolangi. Le mau whaafita auri le nei vaitau. O ata lava o le tāwhianga. Whapena o na afia ai le lalolangi. O le langanata lai le lalolangi lo na o te linga. Ia le fo o mai tauina. Whapena fo I lo tātou loto I whali. Hata o le tāwhianga. Ia, o whaafita auri o whapena o na tupu ai. Alo tau moli mai fo I sunga I whai aonga nei. Le whi au o le wha moe moe. Wha moe moe ola pe o nao. Launga ina I perfeta o le Tusi Paia. I tala ato o whawhita auri. Ta oto mai le wha moe moe o le atua I manuia. E ala ilana wha o le tanga. Ia ma le apa mai o le atua. Ia wha pēna o na wha ola le tangata ua. Maua I whawhita auri. Maua I popua ngā o le ola nei. Le alawa o whailoa mai fo. O le whaata ape ape ina. Lona iei lona I tūre lei. E ta ape ma ave le tala. Ave le tala le lei. I le atua. E whapena au nao. Ko oi tulu inga. E ma meo le a au mawai. E whaftai o tau sunga I whai aonga. Le ngata I le sosia sa mai. E le whau tau whautua whale anganga. Ele tu sai mal tato muta upu le nei aso awa yeila mai si fesili wa tula I mai ole fesili ole lo fia la ole la lo langi fa fita uri le nei baita a fuala no le anga sala le tangata ya po ni fainga fo ya le tua e ai le manatu a tu di tatau le fa nga so longo fa talta no angale Aoga Tusi Paia le Malua Bible School. O le a tali fesili ia. E la tau o le a muli mai. A o le nei whataltan noanga. Ia, mo moli atu le whaftai tele Samoa I lau whafonga mai mo mai. E tu sai male. Whaavanoa ina lo o tau taimi tā ua. Whapena o na. Whafonga mai ai. I whaasoa whai aonga nei. A la tātauanga I atu. I le pese o le asa undia e le kolisi whawhai whiau I Malua. Ma le whaaloa lava whawhtai.
Ya, malo whaaftai Samoa. E ma mori foi le anganga whaaftai tele. I kampani o whapena na langolango ina le nei wha moe moe. E ile matanga luenga o ngā luenga tele, ma whelawa inga le malo. Whaaftai le minista ma le au whainga luenga. Lo tau tau au, i au whapena na mama aila mātou a venga. Ia foi le TV o le whakasa, ia ile wha langolango sua, ile wha salalawina o le neipol kalame. Pa malo whaaftai le langolango ia i pol kalame tau avele kolisi whaafaife au ia pol kolisi fo i whaatus Paia a Malua ia e toi tuli tau mai ia leisi so onga o tātou whaatal tanoanga ele vai aso asau nei ma le whala lava whaaftai